إجتماعي أنزل أم نقول دارنا تاني كم مثلا بسواقة مثلا بزماني ولدارم إجتماعي بناخيني بلكي أقعد تفرشة ولداري بيجي جدا شنو بيجي أفنى مثلا ناي تبي معني هاك قوتني ما قوتن ليش سادي ساد الراس أما تشتي هاك مروف تبيني وكا شخص إجتماعي ده إجتماعي عليك خوي أول وكا أول بهورية خا بتشتكي مثلا الروح ديني بهورية آديتر عليك خوي چاندی پر خورد ها مثلا جوان اوی پیغمبر و هنگ تشتی تر زیادر علی خوی چاندی جوان علی خوردره مثلا تشتی هک ای چاندی نیف ولا ایزای مثلا تیتا وکا قرال هنگ جارا هاتینه داین علی خوی چاندی مثلا زنگینه ابنها مثلا پرنای دادیتن ریگلا جادا های فقط دوستا مثلا نایت دیدن وکیری یکی هکا مثلا جدر بده بیت نف ایزدیا باکی نکاره مثلا پیناسایی که چاندا ایزدیا بگه هکا عالی کی اوری مثلا چاندیجی هیا مثلا بهواریا ایزدیا ایزدیاتی ده الأولي ده نبتني مثلا أبغي خواب حراسني هيا هناك تشتى هكا مرو ببيني مثلا وقت هكا يزداي أخورد جيبي في زراري نادا دردوري خوجي تشتى هكا جبو حراسنا خوجودي مثلا جبو دردور جي مثلا آلية خدا أخيريا مينا كأن بيج مثلا أذبي تيكلي زواجي إزديا دردور شيء نبين مثلا إزديا ده نهادي يقولن إزدي نبي كشو خاب نجدر و أما قارن كشش در ببینه مثلا هم نهادی بودن يعني تيتا معنی هكا انها مالك ام بيجني فلابي مثلا خريستيان بي يعني مالك بهوريا خواجدا بي ام بيجن تركمان بي هكا ني في زياده بي ودمي مثلا بشكل كي دوغا ما جيده باراست تشتي هكا جو استحادين داني جو ازدي بين باراستن كارين مثلا بو جو باراستنا دردورجي عيني دمي ده مثلا هكا انساني دردورجي فرق نكن و بهوريا خو هناك بنجه خوي حقيقتي جي هيا اي عالية چاندي مروف ميزة بكا عيدة دي ازديا مناسبة ازديا جشني دوان پرانیا خو مثلا بسبب کی هادینه چیکرین کومبونه بیده چیکرین ام بیش مثلا چله یکی چلگر هیا چلت گری چل روزی انسانی وی گوندی مثلا وی کومبی شونا وان کوچ کردن ها کومبونی که داری بو گوتن درویشه مثلا درويش هابون ايدو دامي ايد عالي اول هنا كاجي مثلا اركيوان جي كا مشكلات بي جواكي حل بكن ايد واقع مثلا ميناك مدا تشلاغير تشيل روجي تشلاغير دردوي وان فرانيا وان تشنا باوي مثلا سحاري زور از دعاء هكا اتين بيتي هكا بيجن قرالي جياني هكا بيك بيني مثلا قرالي مثلا تربياني هر کس نمجبوره وان قرالا پیک بینی فقط هگه جابل وان چی بگه به هنگ شتا پیک بینی اما ویدر من جدا بیان بحثی مثلا چلاگیری سر بنگه هی راست مثلا از بحثی وقتی از بحثی که مجبور هر اول داره کی نها نافی اولی با آخری از بحث نکن راستی چلاگیری درویشید کرد از مثلا بحثی وان کرد وقتی هگه انسان دید و چلاگیری وقتی هگه کشکولا خواهل گیری بچه نيف ملاد بيجري دمالت حاجة نافو في فكرة هنا مثلا بسكري كي وان شارع سر بكا يبدأ من تشتكي خانة بنوان درويشة
جبروي كمثلا قيمة برتهات داي دايري مثلا يواني زيادة نرخيكي إجواكي بون إجبار خارج شخصي زيادة كارنات تشتكي حكا بواجي حاجة تشتكي هما دردور مثلا تقولن خيرة جيبي بكين حاجة حتى نيجي خارنا دبي براني مثلا دردور بو أما إيه بيش بو وكا رخصن كرن عليك خوي رخصن كرن هاي ودنيا بجواكي ده مثلا ياكي هابو جنجي هابا حاجة ديتوا مثلا مشاوي ناراست فرق خيربات مشاوي ده آخفتني ويدا جانا ويدا مثلا تشتكي هيا إيشاشة ياجي يكين مال خواده مثلا بشخص اكيد ماري ده مشكله هوانه برن مثلا با انسان کی وساد گوتن شیرات نالی بگا یعنی برن گوتن دعای علی بگا مثلا چه تشتی قناعت جی هم چه کش انسان بس هم جی وقتی هگا انسان وی ببینه جواک هاوقاس مثلا نرخ ده شخص اکی و اوجی بو خاطر تشتکی ناکه روح می مثلا هاوقاس نرخ گوتنی وی درباز دارن مش بو خاطر تشتکی ناکه وقتی هگا شیرات اکی لیاگی کر واسطه اکی لیاگی کر وی پیکتی انسان کارو خلاص کار مثلا سخوا بفکرین خراز بگیریم ادگوت نیمان امیناک بدون مثلا چهارشنبه نیسانی هک امرو بیچ از بار که پر مناسبات هاتیه نخوانن لدی ساجی هک مثلا علی ایستای بیت گودن مرو حوجه پیدبینی مثلا چهارشنبه نیسانی مرو بنرخینه رنگی جیانه مثلا رنگی یک هونی مثلا ifade کرد هیچ وقتی هگا بینه کس و سروزر و شکلی دیتر رنگی هگا ای بهاری بیت خملاندن هیچ بوی شکلی بین خملاندن یا دیتر طبقه مثلا ای هیچی رنگی شکلی خوشی ای هیچی اب تثبیتی که هاتیه کردن تداویده هکا مثلا اب ارد نوسط هم گرو بره هنگی أبي خوي سر بترب سر وكا شكله هيجي بايا أف هاتيا أتثبيت كرين إيه جدير دورتا أردي ده بركاني هاجي شيء بين آخري هندري أردي هيا دورتا هيجي ده مثلا زرقاوي هيا في إفادة كه بلكي از نبيج مرورا دست بيجي ده وقتی هاجي إنسان شيء بين أوي إفادة كه همال جوري بهواريه مثلا إنسان بري إنسانه چند که مثلا بري إنسانه ديه بچه مثلا بگردونی بگیرید آیا تشتکی بری انسانه بی بچه بگیرید آیا به کونی بگیرید آیا کون دنیای بگیرید آیا بهاری انسان ایزیا مثلا شی باشه بلد که حتی نه مثلا جبو خمراندنا دنیای جبو کون دنیای جبو آوا کردن دنیای مثلا شبکه موقع ریز گرتنه هیوینی کاتیا اردی داد بیشتر مثلا وی شبکه کاتیا اردی و هیوینی مثلا ارد جمعید گرد دنیا مثلا نوس آخو تشتگی دیتر بو آخر بر بو آف بو بلکه مثلا بشکل گیته گود نه فقط از نکار موقع و داری که بیشم الهی مثلا یان آوا یان هوا و یانج مثلا کافر بو اما هیوینی بو شهری هاتیه مثلا اف ارد وسا جمعیدیه و علی خواهی آف مایه وسا کونه دنیا هیدی بو دمی دست بگیریه قالك عالية إزداي هينا هكا مروف بهوريجي بقري شما مثلا آف با آخ آگر مثلا اف شما بهوريا إزداي ده مثلا فيروز اف مثلا بيكاتي هر تشتكي الكوني ده مثلا هكا اف نبن هوا نبي تشتكي جيان نكر آگر نبي جيان كرن زحمته آگر یک جافکانی خواه رونکانی دنیای شوق دنیای دودوج مثلا انسان صرف ارده حتی نگی مثلا ای هکا هر سیجی الگردونی ده مثلا پیکاته ای وی کونه جوان هر سی چاره که مثلا جهوا آگر آبا آخ جوان پیکی اگه مثلا وقت گردونج مثلا رو بنيت الكرة الأرضية بني الدربي تشتيها كسر جانب كعبد كه هبش بان هر شراب ديك بيروز مثلا بيروزي كخال بيدري ده هي چند كيوسا هي هناك بيدر هناك بهوري لا تشتي يدر ايه بهوري هينا
مثلا قناعتش إنسان را راستی قناعتش إنسان را چیت که مثلا رنگی سپی أبغى خواهی پیروز باهی مثلا عالی زده پیروزه میشن پس أنا بنتي ميشن مي مثلا تشتكي بيروزا جانن تشتكي بيروزا لما جي مثلا وقتها هكا اف اول هاتيا شروع بكرن وشوا خبري بابا مثلا سر بنجه هيك زانستي هاتيا شروع بكرن سر عالي خرافات زيدانين بلكي هنا تشتكي خوها بن قناعته مثلا قبل بيتي ازيا بيجي هناك تشتكي هنا انسان في بهارناك دائما وقتها قوي انسان في بهارناك ايش بر زانست بيش كذي أما مثلا مروف مثلا دي عليا علمي إنها بيش كاتين مروف بين مروف ببيني يعني إذا تايدا مروف نكاري وان بيني بعد ببرها بدون أجر يعني قاسي هكا مثلا أسر فكري ما أهل جاردون چه نبیه انسان هدانی که بدری دست دریجی سرگردونه بکن یعنی هنر یک دشتی هکه هینه پیک هاته هکه اردی ده هین هفش غازیش حسین جن نزانم چه دشتی بگیره ایتر اف طبیعتی ضعیف کن ضعیف وقتی انسانی که مثلا هیری پارچی لاشی مثلا خویناوی هنگی بگیرید هنگ هورمون لاشی بیده ایخیده هنگ ویتامینات لاشی بی کیم بین یعنی ویو ساتشتی حقیقی مایی مثلا چه مایا دست خانه بیدید مرنا انسان رو نگاری نبسکنید بلکه سر فکری نه نگاری نمرنا انسان رو بسکنید اف وقتها هكذا إزاي البحث بيجي لازم بو هنا تشتغل مثلا قبول ناك قبول كرنا باجي الجوري هذه إزاي الجوري أول مثلا كتبنا خي تنكاري قبول بكي أما تشتي حاجة هاي البيش جافي ده سال أردي و دبيج هنا بيش كاتنا غير مثلا بحث هاتي كرني بري جميل ده بحث هنا كشتهات يكره هنا جمروف ندبي أصلي ده ندبي أصلها هكا مثلا غاسي مثلا هنا كشتهات هكا مروف بيني يعني فأوكي نكون مثلا بيش كتنا خراب كرنا طبيعته أفريقيا هكا بيش كدين مثلا شركة و معاملة هكا بيش كدين أردوسا كولاني وان جوهري أردي زير أردي دري خسنا بأوكي خراب كرنا طبيعته باندوري خوي مثلا خراب سر طبيعته كا إيفان بيش كدنا مثلا إيفان في شكلي مثلا بيش كدن مروف قلت هذا يستعد مثلا نايدا مثلا نايدا قبول كده تنقاري مثلا علي ولد يستعد مثلا بدي قبول كني كي ولداري كي يزيد تشو قاس جرا بيجي أفتر ثاني قاري بيجي نين حتى أنا جيت بيش بيجي قاري بيجي نين جبر ولا مثلا تقول ده أفتر ثاني قبول كنا وكا هبكي أساس قوتنا كده مثلا كاري خوا شيء هذه خوازاي نيني قوتنا ده أكيد بيجي كاري خوا وقتها قوتنا هكذا بيجي تو شغله خوا بقى شغله خوا شغله خودي نينا مثلا إيش بيرتي ده قوتن قارش خوازاي نبا مثلا باران بدنا كاري باران ببارين تونيكاري هوا بسكيني تونيكاري تاف در نكابه تونيكاري أبيتر هنا تشتي قردوني هنا في إنسان مثلا دهزريج نك عم تبينين إنه عالم هول ده مثلا دنجي الدنيا هنا جب بدأ جوهرتن مثلا مرني بسكين يعني إنسان مري صافك هنا نقولي مثلا بيواني خزاي في كارينا هاتين دام سرقاتيش وقت هاجا بحث مثلا ما تشتغل رخنات كا كابيتاليزم سرقاتي مثلا
ادبیاری رحمت که افجی هاگه اوسا پر اوسا تجاوزی سر بی مثلا ابی گردونی بینه کنن سر خوزای بینه کنن بلکه مثلا فلاکتی جدا بینه شیان کنن هنو هجی مثلا ام دیواج بگی اوسا دینه گفت ویروس کرونا اونو زانم نخوشی دیگری هاگه درکتینه مثلا بلکه از نگار مثلا ها بیشم سدیسه دستی مثلا هاتینه چه کرنو زانه بون هاتینه براگرن دید انجامه خابات هاگمونیا انجام خابات کاپیتالیسم ده پیش کدیه بوی تجربه کی خواستن تشتکی چی بگن اف نتیجه درکتیه انجام میده مثلا وان کاراره بلکه 100,000 انسان اوسا انجام میوان تستاتینه نرن هاگمرو وان باجاری مزین بنیاری اف باجاری مزین نگوری گردونی چی کنه هف قصه انسان کم کنه هف قص آرته هاگه سر اردی بکبن خدمتا دست هراداری اساس نگو بکبن خدمتا انسانیتی بکبن خدمتا دست هراداری گله دشتی ایو ساعت یعنی اکرین ایزایی مثلا وان زیده قبول نک قبول کرنا بی زیدنینه اما حالی که خواهی گرتیجی های وقتی هاگه ایزایی مثلا گوری بهاریه ابي داري بيجي بري اردو اسمان دي قبل بيتي زياده بيجي مثلا بري اردو اسمان هيفيني سنة تجربة بيجي بري اردو اسمان چاو بري اردو اسمان اما تشتي حاجه ما بحث كريم مثلا چاندي دب گردوني بگيري دانيا بري انسانيتيه بيجي بري انسان بين انسان شي بين افتشتا هبو قرال اساس قرال دنگي دنيا هنا تشتي بگيري داي بحثي باند مثلا قلت بحثي سر اردي تشتكي حاجه اف مثلا مرو بدا قبول كرن تبيجي بري انسانيتي هنا تشتغل تو نگاري بدا قبول كرن فقط قرال هني مثلا هيك دنگه هني مرو گوريو بمشي يا بيجي مثلا هناك چوند مثلا ايد ايزا هنا تشتي هينا مثلا هنا تشتي هناك داتاي هناك تفاصيل هينا الايزا دعوت خوشحال کردن میگه که چهار بسیارین شما مثلا شینا عملیات دیده کردن زاروکی خواهدی مثلا چهار تربیه بگین قبل بیتی خود شما به شکلی تینه گوتین لبس خواه ایزدیا مثلا شما به شکلیه عید ایزدیا جماعی ایزدیا شما چون برخواسته به شکلی دیده که همون یعنی پرانیا وان مثلا زندگی کردن چندی ده مثلا تینه اگر کنه دست انسانی که مثلا سردانا قبه که بکر روزا جماعی ده نه هنگی که زبر تشتکی یتر بترش عالی کیفی باید دیده کردن دست یا حالی که چندی امروز مثلا چنده خوشبیر نکه دیو کرده هی امروز بحثی چین میرا بکن مثلا وقتی حادثه شرفانی ده هر روز مثلا هر سال جاره که سردانا چین میرا بگی روزا جماعی ده کی کسی بشه مثلا بی سدی سد پرسیاره که بگه بیشتر مثلا چهل میرا چه معنی خواهد چهل میرا وقتی هادنا شرفدیون ده اجبو پرستنا چیای شنگاری مثلا چهل میر گوری بهاری ایزا مثلا بیشتر میری بهتنی یه دمی مثلا خاتون فرخانه سیتیا ایسا مثلا گلک لالشی شی خادی دکار بخیر بدی را درباس بیه شویا لالشی شاید بدی می بدی مایه اب چهل میری اجبو پرستنا شنگاری بدی مایه اگه مثلا تبی چیا سردانه جگی اوس ها بگی تپرسیار بگی تهنگ توستا فیلم بگی تهنگ توستا ابی چانی دته قوال تاوسه هگه اشلال شيء تينا اشنغالي اف مثلا گریدان بونه که گریدان بونه که شنغالي باشی اساس بو بر قطبونه نه بر ادبر ایزیا بگیره حتی اگه مثلا جهه جدا شد گریا ابي حاجه ایزیا لالشه وحسب بقى كامبرا هكذا قلت كامبرا عربة كتيني بيزيا وأف آلة نين مثلا أف تيارة هينا نترمبيل هينا الويداميد قوال بدري بقارين زارو كي مثلا قلت أنا مش كده ريدين جلالة شيتين ج باشيخو بحزاني جي تر مثلا جالية لالة شيتين أبدري بدمي زارو كي خدا فين بك مثلا هكا حاجة وجهي ديترا و بلكن نكاري سردان بك تاوس وقتي عادة وقتي هكا بقاري هر کسی کی
جبو رئيس قرتين ويد أو سي وقت تمثيل جتاني في زيار رئيس قرتين جرا بلكي هركز نقار بيشوي دري مثلا خيرك يشكين ويروجي خيرك إنسان فتوي خاد زين براتها خاتينن بيرا أب شاندا كما يقول مثلا هنا برسگری مثلا جواکی تینا چهار ساکن تینا حل کردن یکی گلی گوازن که خواه به هنگی دیتا کردن مثلا عالی ساخت کردن زندگی کردن چندینی و پرای دیگر دست یک عالی که خواه روح ده بنیتی اساطیر مثلا ایزدی عالی که خواه روح ده هنگ تشتی ایزدی تینا گودن نممکنه مثلا تا 1000 سالی جیان بگی تبی بکهوی مثلا نممکنه اگر تبیجی راست از وی تشتی ببینن وش عالمي رابد ما نيشاندان بهورية قناعات بهورية خو ببيني أنا نابترز بيت بينك هذي مثلا تبيجي ملياكات شوا هاتينا شكرن شروباي بي هاتينا كرن الهناك أولي ديتر دا حتى أنا مثلا آلية زانس دا بشكل جديد بلكي تينا شروبا كرن أبي خو هينا شروباي بي هينا لين مثلا حاجة تبيجي هذي بقى بيش إنما بيش جاوي إنسان بيجم ها أبى بهوار بكنا مثلا تشتكي وساني أدري مثلا أما هني تشتينا بيش جاوجي كم عالي خوي روحي إزدياج جدا عالي خوي شاندي جدا عالي خوي باراسني فان هرس سر فان هرس لينجا مثلا إزداي خود جداس خود زندگی هلی همجی مثلا جبو دردوریجی مثلا إنسان هکا چاندا إزداي مزن بون نقارب نوسا وحشيات تيدا بيش بكافة نقارب نوسا هوفيتي وسا بيش بكافة نقارب مثلا زرارة كي برمازن بنا دور أخوة نجبو بارسنا خواه نقارب مثلا جواك إيريشي سر إنسانا كي يدير بكن إيريشي سر جواك كي يدير بكن حقي هاي جيان بكي حقي دردور جي هيا جيان بكي اف مسألة اولاوان هكا در كاتينة مسألة پیغمبران دمي فاوداليزمي وطيبت مثلا اف پشتی در کاتنا کاپیتالیسم پیش کردی نه که پر مزن نبرا جواکا ده چی کردی نه یک شماش مثلا جواکا ایزدیا اما نه تا معنی مثلا هکا ایزدی همون ساعت فکره انسانی که هکا با انسان کاپیتالیسم و راسیسم مثلا چنده خود دارد که هکا عرب بیش عربی پیا خود دور که هکا کرد بیش کردی خود دور که هکا ایزدی بیش ایزدی خود دور که هکا خريستيان بيش خريستيان بينا خد دوري كهذي أول بقى إنسان كي قابلين مدوسا إنسان چند تيتا قرتن بري قوتني كهذا مثلا قوتن فلاني خرشية إنسان كي هكا مثلا كاتا نبي هذه قابليزم نف مادي وهنا يتشتي يدير هنا مثلا إنسان جوهري إنسان دارتي خي مثلا غيرة سري إنسان دناهي آزادی هک بحث کرد مثلا دکاری مثلا ری به اخلاقیه وکا به چاندیدیه وکا به تربیت مثلا وان حاجه نگه مثلا مرو هردشتی بیشتر انسانش جوهر والد که کسات انسان وسا والد هیلی ایداگردی نه مثلا کیرتشته کی نه در وی که خدمت اوی بگا وقتی در وقت هک خوشی دور کرد وقتی انسان که مثلا زارو کی بیداگ بمینه به هیز بمینه مثلا چاره بمینه الهی مثلا خباب جه برلینگی في هذه قابيتاليزم هناك مثلا هناك تشتين هناك قال يخو سلوكاتي تيجي قابيتاليزم عالم بيش نخس يا ما خس يا خدمة تاخذ بري بري 400 سالي هما 400 سال پیش کردنی هاگه چی بینید قابیتالیسم ده هذه التكنولوجيا تكنيكي ده پیش کردنی مازن چی بینه وان سال داوود اساس بی سال داوود قابیتالیسم هی پیش کردی بشكل كي مثلا الدنيا ده هيبقى خاط طيبة جي سالي مثلا شي سالي سيهي وفرده شر جهاني اصلا شر جهاني يكمين هتاني رجوع إيرو مثلا يدل الدنيا هدي وخدت مزيات كي تبي مثلا هدي داغير كيرنا نا مثلا پیش كردن اساس داغير كيري که سر دنيا هي حتى فرق نكي هر اساس هر انسان وقت ماجي خوكاري بفكري وقت زانبونا خوكاري بفكري فقط سر چاندا سر اولا سر نتاوا سر برهمی ای هاگا اساس زندگی کرنا جیانی زنگین کرنا مثلا چاندا عالیه
مثلا ایریش پردش وارد سر هنگه داگیرکاریه که امروز کارو بکه داگیرکاری نبکه همبری وان ازدی کی بهاری ویل برخواب درستی سر برخوادانیه که سر اساس برخوادانی انسان خابو پاریزی چجید ببلا ببی اكيد ببلا ببی ازدی کی بهاری نممکنه مثلا رای آسپیش کسی را کرد مثلا تسلیم ببی درفت شو قاسی زحمت بین زور بین قشوی هکتی ده روشی هکتی ده قاسی درفت و امکان نبینه اما انسانی که مثلا ایزیتای راست فیلم کرد مثلا چه قاسی درفتی بی نبین چه قاسی مثلا تسلیم بودن قبول نکرد در وی مرنه که کرامتی سر بلندایی مثلا قبول نکرد تسلیم انسان بیرومت اساس هبونه خانینه تماما هبونه انسانی که مثلا جواب خواره وقتی روزی تنگاوی نکاری کار بکن اف فیلم کردن عالیه ای بهاری ده گلک عالی خواه هم ندان وکا اولداری که مثلا ایزدایی چیه یک از کار مثلا بيجم جوهره قناعته كردي مثلا بان هردو قوتن هذا یک جوهره که قناعته اجي انسان جوهره که انسان کار به قناعت بگه وقتی انسان بهاری خوابی بینه هنگی کار ایزی